Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu Dominik Čelepirov i danas ću vam pokazati kako instalirati Opera Mini. Ulazimo u Google Chrome i upisujete opera.com i tu imate download now. I sad čekate da se instalira. Kad se instaliralo, ulazite u njega. Idemo prvo u option, da stavimo disk. A stavili smo sve. Sad čekamo da se instalira. Kad se instaliralo, ugasit će vam se i dobit ćete Operu. Opera radi kao svaka opera. To bi bilo to za ovaj tutorial, vidimo se sljedećem.